Bapak lugu sing ditembeli minangke meh bapak ngajak dewe sareng ibu tuti yang gede minangke wajat maning wong sing paling emeh sing paling sayang dewe aja lali mas rawasi aja lali masa umure dilali-lali orang lali dilali pura kenipu tambah lawes tambah kemo bapak duku kaya ibu aja aja masalah wasi sampun lali masa lagi apa sih ketek simbana raja ngepo saja guyon cecet kaget setan kok jaedan sini kono kaget wong tuh apa kok jantungan dari kelas mati sih mah bener yo maning wong lemot mah sing ditembang wong lemot sampun lali sarang bintang citra ada kedingin menang kapal sing paling eman lagi apa sih ya Allah nang madar pengen joget bae medhi temen tukang kendang iya Mod. sampun lali masih lawase sampun lali masa umure Aduh. Enaknya Mod. enak patak irak roak bocah Enak pelatihan joget gratis gua karena rewel. sampai bu alalalah kesyukur ya Allah alhamdulillah Mod. dari sini Wah. ini Sis. tolingan tut batang awak makanya Wah. apa baik sih tuan rumah dedak salah mengeluyung baik paling anaknya tangan mampu tembulek apa ya aduh matur kesuwun bab ibu hajat itu wis menang musiknya menang wis harapan ambulan harapan gawa polisi los temen arane siapa miki Arane sapa? tuti Arane sapa? tuan rumah wadon Wadon ta lanang? ya sing lanang sapa sing wadon sapa Ya biasanya hari lanang kuning dhuwur beli. papane ning dhuwur Mboke ning sor. Mod yang ngentut baik ngono. ya sirane demak papane jeneng dhuwur jemboke ning isor Iya. masude arane sing lanang sapa sing wadon sapa miki Aran cilik apa aran gede? itu rumah arane ake apa Ya akeh beli. bapak hajat aran ciliknya sapa Bocah bayi. bocah bayi Iya beli. masude arane aran ciliknya sapa Bayi. ya iya mak aran cilik apa bayi aran gede Wong. uwong lolong angel kandak karo wong edan mah yakin Sing edan sapa? ya sira Iya sira sing edan. masuda arane sapa Mede Aran kang wis dipuput. sing wis dipuput Sing slametan. ya iya Oh. oh bolong angel arane Arane Bapak Hajate siapa Cip Norris. Cip Norris
Iya. Panganan apa Cip Noris kuwi? Bocah. Aran bapak hajat goblok. Asli arane Bapak Cip Noris. Bintang film. Oh, bukan kita mah Cip Noris iku anu panganan PT Indofood. Baru beli arane kayak artis. Iya, Cipun apa kan mikir kah? Cipunagara. Cipu tapak raine sih. Cipunagara manisuba ketek. Maksudnya Bapak hajatnya arane Cipunagara aja. Maksudnya Cip siapa kan mikir kah? Bapane arane Bapak Cip Noris. Cip Noris sing wadone. Sing wadone Ibu Tuti Nurwati. Tuti Nurwati. Alhamdulillah Bapak Tuti. Mod. No. Baru beli bapaknya ku bapak lugu. Kian ki? Iya. Ay, berarti mau perangkat desa. Ya ang dua wilayah beli. Lah ya apa? Ya wilayah. Saya dan sudah mah. Alhamdulillah Bapak Hajat, Bapak Ci. Ayo, Bapak Noris wis Bapak Noris. Heeh. Bapak Noris, Ibu Tuti. Iya, Bapak Lugu Noris. Bapak Lugu Noris. Alhamdulillah dina kieu matur kesuwun dari sini ai beli. Oli apa sih kesuhunku? Ya bok dari sini harapan nyawer. Durung. Iku ndrundul bae dari sini nih. Moga-moga Bapak Noris, Ibu Tuti sawise nanggap buruk bintang Citranada bisa tuku sawah. Amin. Nambah mobil mewah. Amin. Nambah gedong kang megah. Amin. Moga-moga dari keluarga sing sakinah. Mawadah. Warokmah. Warisina. Wadar sini. Warkina. Wadarmina. Warakona. Tapak rayu. Alah. Mod. Apa sih? Weru Mama Lugu weru. Bapak Noris. Weru. Sira weru beli. Apa sih? Bos sapi kunku. Aikin ke? Iya. Bos sapi. Heeh. Oh berarti bakal kita di saweri dogeng sapi gini ya? Yang dogeng sapi. Alah bocah edan. Masih jadi saweri dog sapi. Ame dek. Mumpung ketemu karo wong desa Bulak Paren. Bulak pare. Apa ini? Sumber. Ya sumber air sudah dekat beta. Sumber lor. Iki sumber lor. Iya. Alhamdulillah wong sumber lor sing wadone ya ayu. Iya sing lanange. Ya ganteng-ganteng. Sing cilik ke? Sing cilik kayak gagah-gagah. Sing tuane Kecot-kecot. Bocok. Ya bakat tua mak kecot on. Terkecuali nok preti gembleng bae nok. Yang aruan kudu mata bunder. Ari nok preti mah beli tambah cilik tambah gede kabeh ngono. Iya. Oh iya. Ya. Nang. Primen. Bobo ketemu karo wong sumber lor. Kelemutkan tes oli rezeki. Iya. Arep pengen bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi duit. Maksudnya kamu mumpung ketemu karo wong kene ora. Iya. Arep bagi-bagi rezeki. Ari harta iku sebagiannya kudu dibagi kenan wong sing membutuhkan. Oh bener. Enda berkah. Namun baik. Senajan kita berbagi tapi kita ngejak badekan gini Kang. Badekan. Ya iya. Arep pangetes bocah kene pada pinter badekan beli karena maksudnya Kang. Iya serok. Nah. Yang apa badekane? Nah badekane wis ana jawabane. Wis ana. Ana jawabane. Nah terus? Jawabannya curut. Curut? Iya. Oh. Lamun sing bisa jawab badekane curut tak upai duit ini. Wis iya. Jawabannya curut pokoknya. Sing bisa jawab curut oleh duit. Jadi jawabannya curut klemot konon. Tampak raine lho sih lho. Duduk. Duduk. Maksudnya badakan tapi jawabannya curut. Curut. Sing bisa jawab curut oleh duit. Oh, oleh duit. Nah, bocah ini pengen duit beli. Oh, pengen duit beli, Nang. Pengen duit beli. Pengen. Mana? Pengen je. Kan iki pengen. Pengen duit beli, sok siapa sih pengen duit? Ngacung, maju. Nah, lo bocah kaya bae anak kejar sono ya kaget gini. Maju. Wis. Sira pengen duit. Kenal arane siapa sira? Amar. Arane Amar. Madhape mau ana settingan. Amar Ma'ruf. Nomor pengen duit beli. Pengen. Temenan? Ya. Oke, dirungokaken. Jawabnya curut ya. Lamun jawab curut oli duit 5.000. Oke. Dirungokaken. Amar duwe batur. Curut konon. Gue. Arane sapa? Batur arane sapa? Arsa. Arsa raine kaya apa?
Kagian. Maunya. Wah, ya beli bisa. Beli oleh hadiah. Lah berarti oleh hadiah bakal kayak ulun mah. Gagal. Sapa maning ayo. Sapa maning? Mana. Ayo maju. Temenan oleh duit ge. Temenan. Kita mah orang wedi ora apa lah mau jawab jurit mah gelem semedi oleh duit gini. Ayo gagian. Mana sapa sok? Mana? Maju. Nah, takoni maning arane sapa kono? Sekian jawabnya aja curut ya. Jawabnya ketek. Oke. Arane sapa? Ya ketek lemon. Arane sapa? Ardianta. 2 batur beli. 2. Arane sapa? Wildan Rena kaya apa? Ketek. Bocah. Lah ini. Ya. Kau dingin. Ada. Ya. Siapa mikir batur arane? Wildan Rena kaya apa? Aduh. Batur dia gak Rena kaya ketek. Bocah edan sih nama. Wes oleh hadiah. 5.000. Ora tak tambahin 6.000. Maning. Saking wani ditambahin 1.000. Saking wani 6.000. Ayo sapa maning? Ayo sapa maning kok? Mana. Ayo. Nah, mana. Sekia ganti jawabannya Diganti. curut. Nah, Curut. jawabnya curut. Oke. Arane sapa? Dapa. Arane dapa. Bapaknya arane sapa? Bapaknya Parsit. Basit. Bapak Basit Rena kaya apa? Ayo. La ilaha illallah. Wong tua dewek jeraine kayak curut. Bocah. Wani-wanian saking pengen duite. Mene. Aduh. Mau kodesit. Sira bapaknya arane Basit. Iya. Bapak Basit Rena kaya apa? Curut. Bocah. Ada. Bapak Basit ngampura anaknya demi duit semenem bapaknya kayak curut lah. Dia melas ke. Ayo oleh hadiah maning. Ke, tak upai ke si J. Loro. Telu. Oke. Nah, siapa maning? Ayo sapa maning ayo. Oke. Mana? Sing wadon. Oke. Iya ke. Ayo. Arane siapa? Abdillah. Siapa? Abdillah. Sing rosa. Jawab Abdullah. Sekian jawabnya aja curut aja ketek. Jawabnya ganteng. Oke. Arane siapa? Abdillah. Nah, Abdullah kenal beli siapa? Klemon. Orang kenal beli siapa? Bu cuma ini. Namaku Boy akan ketek. Wak lemot. Wak Jawabnya lemot. ganteng. Wak lemot ganteng beli. Kantong. Alhamdulillah. Aduh. Sepisan maning ditakoni. Ganteng apa besak? Kantong. Alhamdulillah. Jujur tong. Jujur. Ngomong jujur. Jujur. Ganti aja ganteng jawabnya curut. Ya. MC-nya bintang Citra Nada Rena kayak apa? Ganteng. Oh, ini sih. Kayak apa Rena? Ganteng. Midi Rena kayak curut. Bocah edan. Tak upai bagian duitan tak bobrok. Cici. Loro. Aduh. Telu. Terima kasih mewakili Midi Rena kayak curut. Lala bocah. Alhamdulillah Midi. Abrimen. Alhamdulillah bocah kene mah pinter-pinter badhe kan Iya karuan. Aduh, mong kita mah jare dewek kita ku arepan kanda karo sira. Kanda apa sih? Aduh, kita mah tas gulet karo mertua sira mah. Aduh, tas gulet. Gelem busung noh. Gulet teh karena apa? Duduk karena duit, duduk kena gara-garanya sarung sira mah. Sarung. Iya. Primen sih. Dari ceritanya mertuaku pengen tuku sarung anyar. Awale. Ya ada teh wong wis tua kan sarungnya pada bolong ora. Iya. Dari ceritanya mertuaku mitran ning reyang kono. Kelemot bapak mertua aja pengen tuku sarung anyar. Silakan panggungannya lagi ngayah. Iya karuan. Ya arane bapakku pengen dituku kena sarung jare dewek. Nah, barang kita kan wong sayang karo mertua ora ya. Iya bener. Nah, biang kita kuning ning pasar tuku sarung. Nah, ning dalan ketemu karo Darsono. Darsono lagi apa ning pasar kok? Nah, embo jare Darsono arep mendi sira dimot.
Jare kita nuku arepan tuku sarung kanggo mertua. Heeh. Nah, kaberan bakal sarung si mereknya bagus, mereknya Gajah Duduk. Heeh. Jare Darsonone. Ya karuan. Nah, dari kita tuku sarung, Heeh. tak kenakan di mertua. Iya. Langsung jenggo sarungnya di mertua. Oh. Mung kita ki anu rada lalen. Heeh. Kita mau tuku sarung merek apa kan ya? Heeh. Mung kita kekelingan yang omongannya Aba Udin. Heeh. Mbak ka sarung pengen nuru mereke, anane nih sejroning sarung. Heeh. Nah, tadi mertua nganggo sarung ngereang, Iya. lagi turu, Ditiliki? kelingan Bapak Udin merek sarung anane ning jero. Heeh. Tadi sarungnya tak silak, Heeh. mertua kan lagi turu orang. Iya. Tak silak sarungnya mertua nih gini. Katon merek kayak Ana ning kono mah. mereknya apa? Ana blalaye nang. Oh. Mertuanya lagi turu tak buka sarungnya kan. Tak silak. Iya bener. Tak silak orang ya. Iya. Ana blalaye ning kono Oh. ko. Berarti Nah, bener gajah. Mung aneh Kang. Heeh. Aneh blalaye ora dawa. Cendak. Sakilan. Ini? Blalaye sakilan laka gadingnya Kang. Heeh. Jadi penasaran tak selentik blalaye. Bislet. Tak selentik blalaye Kang. Heeh. Ceter. Nah, Mertua mertua primen? kegot. Ini. Kegot. Ini. Kita makai kenang apa kogit mertua reyang gini ya. Heeh. Mung masih penasaran kelemot mah. Iya saking penasaran nih. Nyulet rokok kita. Diselomot. Iya rokok ketak sulet dan selomodakan. La ilaha illallah. Cucus. Oh. Ada. Ini. Kenang apa? Belalaya kelaranan ada. 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 Ya Allah bukan kita mau belalaya merek. Anu. Gajah merek- Duduk, merek iya. Gajah Duduk beli urut daun ke mertua reyang. Sampai ke tampiling reynya kita mah Ya karuan sirane dusun. Ya Allah mede. Primen. Ngomong ketemu karo wong apa kini? Wong Sumberlor. Wong Sumberlor karo bapak tuan rumiri-miri Tuan rumah. Tuan rumah Ramarina. Tuan rumah. Tuan rimiri-rimiri ini. Tuan Tuan rumah. rumah. Tuan rumah. Rumah rima. Kok bener? Angan teman sih. Tuan. Silana aja balap-balap. Iya, Tuan wan rumah. mah Digandeng digandeng tuan rumah. Tuan Rimerina. Ayo. Angel temen saya. Jejak raini. Tuan rumah. Heeh. Alhamdulillah Mede. Iya. Ayo mumpung ketemu karo bapak tuan rumah sing lagi hajatan. Ya, karuan. Bapak Lugu siapa kan mau kan? Noris. Bapak Lugu Noris, Ibu Tuti Handayani. Ih, aja ganti-ganti aran. Pengen kita masuk sekolah Tutwuri Handayani. Ya iya, hari Tutwuri Handayani mah. Pengen mah ana lagunya kono Kang. Primen. Tutwuri Handayani. Bocah cilik di taleni. Wis. Ajari terus senang. Nang, Ayo. ayo ngormati wong Sumberlor, kanggo ngormati tuan rumah lanang, tuan rumah wadon. Iya, tuan rumah. Lagune Kebo Mudak Jaran. Oh. Ayo nang, ana beli. Kecandak beli Ya kebon. arane mah sekedar lagu gini kan. Oh, konon. Ari Ayo. laka mangpang mumpung bae. Lamun langka kebo mudak jaran. Mampang mumpung. Mampang Ari lagu mumpung. mampang mumpung iku maksudnya peringatan kanggo wong wadon. Iya. Aja ngadiraken masih nom, aja ngadiraken masih ayu, Iya. aja ngadiraken masih rosa gonta ganti lanang mangkon yang bakal wis tua keduhung. Iya. Nah, ayo lagunya mampang mumpung. Lamun us pada mulur mayak keduhung. Apa si mulur? Ya mulur beli kulite. Oh iya ya ningan. Bakal wis tua mah mulur ya di. Ya iya nih. Sejenak karonok prete ora bakal mulur. Ora tambah gede. Tambah gede nih aduh. Tambah tamblek prete manya pret. Tambah kandel. Apa sih kandel? Ya andel duitnya. Oh konon. Iya. Harapan niat megawe beli nyirak kono. Bocah si Tono Ayo. mampang mumpung. Mon, Kempong. mon, Non. yo, Yo mende. bubar, bubar. Tabak lu bocah edan ku nunggu. Kempong. Bu, tukang ngetip kempong aja bu. Siap, Mat. Ayo siap. Yo. Yo. Wan. Wan. Lagi apa Wan? Lagi ngising. Pedek. Ngetong. Ayo. Ayo. Kempong udang jaran. Kanggo Bapak Hajat Sumangga. Bapak Lugu Noris. Ibu Tuti.
Bintang Citra Nada. Semangga Bapak Lugu, Ibu Tuti, Bapak Lugu. Ayo, Bapak Lugu, mangga anak topan. Bapak Lugu, Bapak Lugu, Bapak Lugu, Bapak Lugu, Bapak Lugu. Ibarat toko budak jaran, Bapak Lugu sing paling eman. Bapak Lugu, 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 matur kesuwun Ibu Hajat, Ibu Hajat. Ibu Tuti sing paling sayang, Ibu Tuti sing paling borang, dan bisa banyu mata peti, majikan sepuh sing paling eman. Majikan sepuh, majikan sepuh, majikan sepuh, majikan sepuh, majikan sepuh. Sing awit perawan sampai seno kawinan, bung bisa mandek nyawa sing kadoan. Ibu Tuti, Ibu Tuti, Ibu Tuti, Ibu Tuti, Ibu Tuti matur kesuwun. Ibu Tuti, Ibu Tuti, Ibu Tuti, Ibu Tuti matur kesuwun. Ibu Tuti asik, buka barokah panjang umur. Ibu Tuti, 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 Ibu Tuti. Ibarat kebo budak jaran, mungkin bisa kebarengan. Emono, ayo saparane. Mamae Teti, Mame Teti, Mame Preti, Mame Preti, Mame Preti, Mame Preti. Mamae Preti paling sayang, Mamae Preti paling borang, dan bisa banyu mata peti, orang-orang jadi sewiji. Ada maning, ada. Yuk. Sing awit perawan sampai seno kawinan, bung bisa mandek nyawa sing kadoan. Ayo. Alhamdulillah bocah yang ambil Bon. non. Acarane masih akeh. Nah bener. Heeh. Kian anak barongsai mau. Anak barongsai. Anak. Ayo matur kesuwun Bapak Lugu, Ibu Tuti moga berkah barokah. Iya. Matur kesuwun aja bosen-bosen karo Bintang Citra Citra Nada. Nada. Dadah. Dadah.